kupio jednu aleju keste na dugu 5 km, imate njihov nogometni stadion, znači taj prater je zaista jedan ogroman kompleks gdje možete provesti cijeli dan i vozeći se na onom kotaču, koji je poznat. Možete čak naručiti se tamo večera sa pjenušcem, što se... koji se plaća da možete ući u taj ring, znači vi ste njima platili i sad dođe policija i kaže puj pik, ne važi, ali nećete dobiti novac nazad. Tako da što se tog tiče, vozač iskrca, a onda ćemo mi malo, što se kaže, pješački taj dio obići, jel? Kad kažem da su Austrijanci kopirali Francuze, to je taj ring je prsten. Naime, kada je bila pobune u Parizu, bili ste jučer u Bratislavi, onaj stari dio, to su male krivudave ulice, jel? Tako je to bilo i u Parizu, pa i u Beču. I što se onda dogodilo? Kada je neka pobuna, ako je puno malih krivudavih ulica, onda je teško ljudima okrenete se od ovog spomenika, ovaj muzej sa lijeve strane, tu je ta Belarija, Bečimo se u Beču. Ups. Gdje skuži ovo smoki? Desno. Gdje smo? VR. Turci. Vidi. VR. Mači se bliže, ovo gore što gospođa slika, došite puno bolje da se budemo okrenuli iz ove ulice, onda ćete imati puno bolje ovaj pogled. Znači ovako, car Franjo Josip, ovdje su njegovi prozori bili, tako. I već njegovu smrt, on je inače mrzio to. Da bude nešto u carske moje moći. I da skrati priču, on je to napravio, ali njegov stil, pogledajte ove neke figure.
Kada dođete u kafić, restoran, onda nekada dobijete račun, s tim računom idete kao u McDonald'su na WC. Jer i tamo imate u nekim mjestima gdje stoji žena pred WC-om i ako ne pokažete da ste nešto kupili, kolač, sladoled, kavu, ne idete na A šta kad vas ode 4 u McDonald's, a samo jedan može s računom na WC? To je lagano. Radi se vrlo jednostavno. Pokrenete na pola i provučite se za 0 eura. Ili kroz ono dječje, mi mali se provučemo. Šalim se. To je ono kako se može... A mi debeli Ma vi, ne možemo. Ma vi možete, a vi... Mi snimamo. Šta, još i snimate, dobre? Da. I kao da ste novinar, jel? Dobre. Pa je. A zna on. Da. Ja te stavim pred izbor, pogledaj. Odveo sam te, da. Ništa od Louis Vuitton torbice. Pogledaj ti ovih glupi dućana, ali ozbiljno. Znači unutra tri torbice i sve, a unutra ovo... Pa šta, 3 torbice, 3 godišnje plaće tvoje. Pa da, to. On kad jednu proda, zatvori dućan do kraja mjeseca. Još da me konj pogazi, to bi mi bilo... Malo odmora. Hladno je, lijepo je u Beču, ali ima puno za hodat i ne stigne se sve vidjeti, ali dobro je. Idemo sad na božićni sajam.
Bitteschön. Einmal Mandeln bitte. Sind die noch ein bisschen warm oder? Kuću Konzum. Evo, nakon vina, kava u Beču. Spredi ono. Samo boli. Već boli za noge. Dobro, lijepo, ali hladno. Pa dobro, Božić je. Pa znam, ali da je bar Božić ljeti, pošto je hladno. Dobro, doći. I da ne boli za noge. Jednom u životu i nikad više. Da probamo bečku kavu. Ko moja iz Dolce Gusto aparata, isto je, majke mi. Mašemo vam svima. Čus. Neki su i to planirali, dođu u hotel, presvuku se i onda idu dužni život. Tramvajem, znate gdje je, prema tome sva uputstva se dobro. Dobro. Od mene toliko, evo, uživajte u vožnji, malo se odmorite i što se kaže, vidimo se ujutro na doručku. Hvala.